Naš naredni gost ovoga jutra je profesor Duško Ilić. Dobro jutro, dobrodošli. Puno tema mogućih za razgovor sa vama, naravno, ali evo počnimo oko nekog, da tako kažemo, zdravlja nacije ili kako nam izgleda slika mladih kada govorimo o fizičkoj spremni, o zdravlju, o razvoju. Pa evo, malo pre smo čuli par detalja vezano za ekstremne sposobnosti. Ljudi koji se bave fizičkim vežbanjem imaju dovoljno vremena za to. Međutim, mehanizam prvo školovanja dece od najmlađeg uzrasta pa nadalje nije baš obezbedio enormno vreme za njihove aktivnosti, dok s druge strane i uopšte razne oblici sportskih sekcije i tome slično nisu na neki vrhunski način raširene kao što su to ranije bile. Pa u tom smislu praktično neki vremenski periodi koji su im i preostali da sami sebe tretiraju ili da negde odu ili da im roditelji na nešto sugerišu, nisu u međuvremenu imali uvek kontrole s jedne strane, a opet s druge strane mogućnosti da budu adekvatno navođeni na pravi sport, na pravu aktivnost. U svemu tome doprinela je puno i neadekvatna ishrana koja je naprosto prisutna. Mi imamo i smoki pre 30 godina i pre 20 i 10, ali isto tako i neke druge namirnice. Sve one su poprimile neki artificijelan veštački karakter sve više i više i praktično obezbedile da deca budu sve inertnija na fizičko vežbanje od mlade dobi, budući da već u tim nekim periodima 4, 5, 6, 7 godina su čitav niz nekih namirnica sa tom takozvanom slatkom materijom koja u velikoj meri hoće da podstakne daljnje uzimanje tih namirnica i takva deca s jedne strane postanu troma, neželjna za daljnom aktivnošću, a samo je moguće na neki način pustiti im neke dokumentarce za neki pređašnji period od 30-40 godina kad zapravo sve je bilo podrazumevalo neku, hajmo da kažemo, aktivnost kod dece da je bilo jednim delom aktualna škola, dok s druge strane mogućnost da vi zapravo odmah posle toga... Evo vidim neke kadrove, izvinjam se, nekad i sad, o čemu reći? Pa, naprosto, čitav niz detalja koje radimo u Profex Akademiji, koja, evo, još malo će biti 2 decenije postojanja. Reklo bi se, naravno, posle mase rezultata na jednom svetskom nivou, praktično radimo sa decom koja u velikoj meri imaju probleme od samoga starta. Važno je da se roditelji ne plaše kad je u pitanju nervni aparat kod dece, osim što je taj senzitivni deo malo urušen pa deca nemaju veliku koncentraciju. Onaj drugi deo da zapravo doće do nekih eventualno promjena ako su deca izrazito gojazna, to naprosto ne postoji. Srčane funkcije takođe. Retko kad ćete na 1000 dece gojazne imati jedno ili dvoje koje mogu imati eventualne neke minimalne probleme. Autoimuni deo takođe. Međutim, jedan deo koji je sve više prisutan jeste dijabetes kod dece i on je taj koji u ovom trenutku ponajviše razara te organizme i naravno konsekutivno iz godine u godinu, primjer radi ako se ne daj Bože zaradi u 12. 13. on se jako razgradi do neke 17. 18. i vi niste više u prilici da na neki vrhunski način to kontrolišete, osim ako ne radite na jedan izuzetan način i ja bih mogao da kažem da smo u tom smislu odavno rodonačelnici vrhunskog vežbanja u kome su šećeri stabilni, u kome nema neizbalansiranosti organizma po pitanju sitosti i gladi, u kome nema neizbalansiranosti po pitanju žeđi, jer se u međuvremenu dogodio i drugi ružan mehanizam, ove temperaturne razlike koje su se u međuvremenu dogodile i koje mi, stariji, da kažem, ne možemo ni da prepoznamo, da su aktuelne, u velikoj meri iritiraju takve, da kažem, pogotovo mlade organizme i onda je konzumacija tečnosti ta koja je nekontrolisana. Kada nekontrolisano nalivate organizam tečnošću, mi se često šalimo i sa muškim svetom da su sve vreme u predmenstrualnom ciklusu samo iz prostog razloga jer on dodatno iritira organizam i tečnosti to inače čine, pa u tom smislu vrlo je važno da se ne dozvoli ni jednog trenutka, hajmo da kažemo, i tu problem neizbalansiranosti. Znači, gledajte, upravo imaju prilike vide Igora Rakočevića. Da.
Možemo da je objasnimo o čemu reč. Mi praktično smo imali veliku dugačku saradnju sa Igorom. Naprosto Igor je, šalimo se, jedan od preživelih sportista u 35. godini života koji je naprosto aktivno igrao košarku i prošle godine, ove godine se zaustavio. Mi osnivamo Profex basket tim akademiju, naravno sa Igorom Rakočevićem, a sve u cilju da stvorimo jedan ambijent posle Dude, Obradovića i mnogih drugih sa područja Jugoslavije, naših proslavljenih trenera, da možemo jako direktno i neposredno da pokažemo čitav niz, da kažemo, aktivnosti koje će naši košarkaši, kao i košarkaši iz inostranstva, moći vrhunski da uče. Naprosto iz prostog razloga jer kroz čitav niz nekih perioda rada sa košarkašima u mlađem dobi pa nadalje ima puno propusta. U tom smislu ne dozvoljavajući da imamo problem koordinacijski, a da ne pričam fizički, jer evo šta nam se u praksi dogodilo sa Vujanićem, sa čitavim nizom nekih drugih košarkaša koji su trebali da završe košarku, kudi kamo još da traju, naprosto se to nije dogodilo. Dakle, stvaramo uslove za nepovredive i visoko koordinisane košarkaše, da tu atraktivnost koju mi inače nosimo sa sobom i neposredno prikazujemo u različitim starosnim dobima, da ne moramo da idemo na NBA utakmice, ne bi li to praktično gledali. Ja bih se vratio još malo na onu priču od malo pre vezanu za decu. Kako roditelji da se ponašaju? Mnogi roditelji ne znaju kako dete da uključe u sport, kako da uključe u vežbanje, posle dođe i do gojaznosti i do drugih problema. Pa ono što je fakat, da biste uopšte imali neke polazne osnove, morate imati izrazito detaljnu dijagnostiku. Mi u tom smislu radimo izrazito jasnu dijagnostiku u Profex Akademiji, a ona pripada upravo kompletnoj merenju strukture tela, razmeni tog, mi to zovemo između ćelije i van ćelije, što je prirodno, naravno, razmeni energije koja se u telu obavlja kroz odgovarajući bazalni metabolizam, kao i onaj drugi deo, koliko je telo adaptivno da kroz odgovarajuće fizičke aktivnosti ima izuzetnu i kvalitetnu potrošnju energetsku, dok s druge strane kada završi aktivnost da nema nikakve nus efekte toga da bude telo razdraženo i tome slično. U tom smislu mora da se izvede jedna vrlo jasna dijagnostika. Naravno da ona mora da prođe i kompletne gasne analize, da se vidi da li dete zbog nekih razloga gubi, primjera radi natrijum, kalijum i tome slično, da jednostavno ima neki lokalni deficit. S druge strane, kako uopšte, budući da je problem veliki disanja i uopšte nenaučenosti dece disanju, kako i na koji način i u miru i u radu deca mogu to da postignu, a da stvore neki dobar automatizam, jer ono što nam je problem današnjice, a to je da deca dišu u žargonu rečeno stomakom, stomačićem, a zapravo trebaju da imaju jedno kvalitetno punjenje svojih pluća vazduhom. Sve su to neke banalnosti koje se prvo istestiraju, a onda shodno različitim oblicima aktivnosti praktično i deca i odlaze na odgovarajuće aktivnosti na koje ih mi upućujemo. Moram da kažem jedan fakat koji se sada iskristalisao u potpunosti, jer ono što je ipak posle svega što sam rekao da je netaknuto, najviše je taknuto, a to je problem skočnih zglobova i kolena, kao i kukova, čime praktično nemajući kvalitetnu statiku tih delova tela, praktično deca kroz razvoj od svoje 4. do 7. a pogotovo od 7. do 11. dobijaju takozvane skolioze kao najkompleksnije oblike deformiteta kičmenog stuba. Praktično kada dete gledate u leđa, ono bi trebalo da ima pravu kičmu, a ono zapravo ima ili S kičmu ili tome slično. Dakle, neke oblike deformiteta koji s jedne strane pritiskaju bubrežnu funkciju, s druge strane pritiskaju jedan deo plućnog krila, s treće strane narušavaju uopšte rad kičmene moždine i jednostavno stvaraju razne oblike propratnih bolova. Zašto se to događa? Problem je veliki kada roditelji šalju svoju decu na bazene. Bazeni su sa 25 stepeni u Beogradu, 26, 27, eventualno, to nisam čuo, temperature. Mi funkcionišemo na 36 stepeni naše telo. Doći u situaciju stvarati dobru ravnotežu kada dete nije mnogo mobilno u takvoj jednoj vodi koja nije dakle dovoljno topla je nešto što dodatno stvara uslove za stvaranje jednog dodatnog masnog tkiva. Kada formirate novo masno tkivo naprosto kao zaštitni sloj od tako hladne vode, vi praktično stvarate uslove sve većeg
pihtijatosti u žargonu rečeno tog tkiva i nemogućnosti da koštani aparat vrlo kvalitetno i čvrsto stoji. Prva pomeranje na stolicom u pisanju već napravi problem. Drugo, treće i onda vi praktično dolazite u situaciju da se dete stalno namešta, da mu je taj oblik položaja nekomforan i vi dolazite u jednom trenutku u situaciju da imate dete, kako bi se reklo, u najprostijem obliku reči krivo u žargonu ili dete koje ima probleme sa kičmenim stubom koji uopšte više nije ispravljen. Tako nešto je, mi naprosto imamo elektroposturografiju kojom vrlo jasno vidimo kakve dete obavlja oslonce tokom kretanja i da li ga to urušava i kako stoji. I šta u tom smislu promeniti, ne bi li praktično došli u situaciju da imaju adekvatnu poziciju. Pa zbog toga uvijek bazen treba da bude ispraćen nekom dodatnom aktivnošću koja nije izrazito agresivna, kako bi rekli suvi sportovi, koji neće dodatno urušavati inače opuštenost globova koja je postojana u vodi. Pa iz tih razloga taj prelaz uvijek mora vrhunski biti ispraćen od strane stručnjaka, da pogotovo stručnjaka sa Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja, jer naprosto to se tamo vrlo egzaktno i detaljno radi i uči, pa na tu temu praktično bilo kakav oblik savjeta, tu smo za roditelje da ne bi bilo grešaka, jer je grešaka puno, a u mojoj praksi puno je roditelja intelektualaca visokog nivoa, a zapravo izgubio se jedan segment u celom toj priči, a to je neko vreme za svoju decu i uopšte poznavanje nekih banalnih razvojnih dobi dece kako bi naprosto mogli nešto elementarno da im pomognu. Pa u tom smislu možda ne bi bilo loše da u budućnosti postoji adekvatna televizijska edukacija, jer je ona pre jedno 30-40 godina postojala. I puno značilo u tom periodu, naravno. Nastavit ćemo razgovor, vreme za najnovije vesti. Koleginica Mirjana Todorić i dalje sa nama, naravno. Mirjana, dobro jutro. Sa nama i dalje u studiju profesor Duško Ilić. Profesore, vraćamo se na započet razgovor, ali iskoristit ćemo priliku vas pitam da podsjetimo naše gledalce sa kojim vrhunskim sportistima ste vi sve javili, bar jedan deo njih. Dobro, mislim, bilo ih je puno i na tu temu jedno lepo iskustvo, pogotovo sada za moje kolege koji moraju da idu napred i dalje u tom smeru i sa mnom i bez mene. A to podrazumeva da kada imate uslove da formirate po prvi put takve uslove i takav nivo sposobnosti da neko bude prvi Srbin, teniser u svetu, kao što je Nenad Zimović bio, praktično smo to stekli kroz neke 3 godine vrlo tesnog, jakog, ozbiljnog rada. A posle toga je bilo čitav niz nekih, da kažemo, detalja. Inače, za nas i naš rad se vezuje i u Profeksu i mene lično i olimpijske medalje i sa Novakom Đokovićem kao njegov kondicioni kretni trener i posle toga sa Milicom Mandić na prethodnoj olimpijadi takođe. Međutim, ja sam u tom smislu i hteo da vam kažem da je važno za budućnost da nam se stvaraju uslovi i prepoznati iz Ministarstva sporta, vlade. To je zaista jedan vrlo važan apel i mislim da moja specifična težina to treba na ovaj način da čini, a to je da se stvore uslovi da ti mladi ljudi od 14, 15, 16 godina koji imaju velika svetska odličja to budu i kada postanu seniori. Radimo sa Tijanom Bogdanović Maleckom, koja je Milicina koleginica, Milice Mandić, koja je osvojila, koja je svetska prvakinja trenutno i pretendent je za Rio. Mi smo sa Olimpijskim komitetom u tom smislu i potpisali ugovor da ih do kraja izvedemo i da ponovno stvorimo uslove za nekom srpskom olimpijskom medaljom. Međutim, različiti su sportovi, ali sportovi koji dugo traju, a koji su i eksplozivni. Radili smo puno sa... Vidimo rad sa Milicom Mandić, jel? Evo, to je sa Milicom Mandić. Jedan deo, da kažemo, mišićnog rada koji nije koordinacijski u ovom trenutku. Naprosto čitav niz nekih detalja koji se odnose na statiku njenog tela tokom borbe. A radi se uglavnom strogo u bazičnom delu priprema, gde praktično, evo vidite, inače moram da kažem, malo zvuči rogobatno, ali sprave su glupe. Naprosto zato što daju jedno jedino opterećenje preko onih koturova. Kad stavite 5 kg, dobit ćete 5 kg
10-10. A ovde kroz provlačenje, videli ste one kompletnog otpora, trener mora sve vreme da menja otpor, shodno sposobnostima mišića. Pa u tom smislu jedna velika senzitivnost koja je vezana za 1, 2, 3 sekunda aktivnosti, a da ne pričamo o minutama, jer praktično ceo trening mora biti visoko popunjen, da kažemo, fokusiranim trenažnim celinama. Evo ovde baš jedan detalj, to smo radili takozvano jedno smicanje koje je sad jako važno u daljem periodu nastavka koordinacijskog, a to je Milica je često imala naviku da ovaj deo kretnje stojnom nogom ne radi tek tako kratko i drugo, naprosto je bio malo duži pa se vide od strane protivnice i mi na tu temu smo, evo, stvaramo uslove da se i taj deo koordinacijski prevaziće. Bilo je puno fudbalera, od Luke Milivojevića pa nadalje, naprosto sve smo morali raditi individualno, jer nažalost, evo vidimo kako kolektivi prolaze trenutno, pa smo u tom smislu to radili s Lukom, a onda naravno sa našim svim velikim košarkašima, Ercegom, Rakovićem, Radenovićem, Raduljicom, mnogim drugim koji su bili na zalasku karijere, pa smo želeli da im to produžimo, produžavali smo to Micovu, pa eto doživeo i Final Four i tako dalje, Zorowski i tako dalje. Ali ono što je bitno, naprosto moja inspiracija ide u tom smeru da naši sportisti ni jednog trenutka ne stvore gard, otpor ili da imaju neku krizu kad su u pitanju eksplozivci u vidu neke crnačke populacije s kojom imaju neposredni kontakt kao njihovi protivnici ili neke druge populacije. Primjer radi, mnogo vremena su zazirali od jednog Davidenka u tenisu, a zapravo stvorile su se ipak neke prevage. Evo, to se i danas tako, samo iz jednog prostog razloga, zvali su ga Vihor, koji sve vreme naprosto stiže sve, a umeđu vremenu naravno razne su metode trenažnih tehnologija kojima se to prevazišlo i evo mi to prenosimo sad na mlade. Imali smo i do 12 i do 14 godina enormno uspešne tenisere. I to je dokaz da možemo očekivati da ćemo imati dobre tenisere u budućnosti. Apsolutno. Ali i kad se postane vrhunski teniser i dalje ima prostora za neke izmene, za neke dorade, ali tako i ispravljanje nekih loših navika. Imamo primjer i Novaka Đokovića, njegova proklizavanja, ima ih, nema više, šta se tu dešavalo? Pa, čujte, on je naučio čitav niz tehničkih celina koje u ovom trenutku njemu dozvoljavaju da ima jedno bočno trenje jako veliko, da ne postavlja iole otvorenu nogu u stranu, čime će praktično peta proklizati. On je to ranije činio samo zbog toga što je imao visoku izdužljivost svoje muskulature, ali kako se jeli stariji, nezavisno da li je to sa 26 na 28, naprosto sve više se stvara viskoznost u tkivu. Tkivo je sve krtije i mora na tu temu da se obrati pažnja i takva jedna celina je pobeđena tehničkim kretanjem koje je bilo u stranu, praktično stvoruje sebi dovoljno uslova da može da se spusti, da može dovoljno jasno i kvalitetno da priđe i da praktično ne mora da pribegava uvek takvim kretnjama, nego naprosto bira kada će to izvesti, kada ne, jer mu je tkivo i dalje sposobno iza špage, a i obrnuto. On je definitivno prepoznao da mu taj oblik proklizavanja, kad je u pitanju održavanja ritma i balansa, i nije tako dobro došao sada, jer je naprosto unapredio neke druge celine. A evo na ovom Wimbledonu pokazuje jednu enormnu sposobnost. S druge strane i naši, da kažemo, u dublu to također čine. Nadamo se da i jedni i drugi mogu doći do kraja. Do sada su dolazili. Ja sam inače, dok sam bio trener Nenadov, postizali smo i uzimali Grand Slam Wimbledona, naravno, kao i mnoge druge uspehe, ali nekako se nadamo da će obojica postići puno ovog puta i praviti neki daljnji afinitet za mlade da se u tom smislu bave tenisom, da pokušaju da ga igraju profesionalno, a i apel na ljude koji se bave u sistemu tenisa u Srbiji, da ga to tako nazovemo, da ga još ojačaju, osnaže, jer on naprosto, ako ćemo ići nadalje, put Novaka, Nenada i još pojedinih, praktično taj put mora biti mnogo jači. Saradnja u regionu je isto interesantna, sve više se razvija, pa tako i vi, jel tako, sarađujete sa mnogim sportistima u regionu?
Apsolutno, mi na tu temu, kad kažem, sarađujemo sa sportistima u regionu, u narednom periodu čitav niz nekih sportista, pogotovo iz domena košarke, onda i drugih sportova koji igraju u raznim klubovima Evrolige su kod nas jako prisutni. U međuvremenu, evo sad očekujemo da narednih dana započnemo jedan, da kažemo, čitav niz nekih dodatnih radova na košarkašu Andjušiću, a onda očekujemo da ćemo u tom smislu imati i naše, a i nekoliko košarkaša iz Eurolige, strane, pogotovo iz Španije. U tom smeru pokušavamo da taj deo autoriteta koji pripada ekonomičnosti i efikasnosti kretanja dođe na najviši nivo. Naprosto zato smo osposobljeni. A s druge strane, moja malenkost i kolega Vladimir Mrdaković, koji je skoro doktorirao pod mojim mentorstvom, praktično bavimo se upravo tom problematikom na koji način stvoriti pripremne kretnje posle kojih egzekutivna faza nijednog trenutka, dakle da li je u pitanju šut, skok, šut ili nešto slično, izbačaj lopte, naprosto ne sme nijednog trenutka prevazići intenzitet aktivnosti da bi sportista sve vreme opstao. Drugim rečima, to je jedna vrlo senzitivna mera kako razmeniti dobro brzinu i tačnost. Ako ste prebrzi, to je premisa da ne budete dovoljno tačni. A zapravo to se takođe uči i u tom smeru praktično stvorili smo jedan dodatni ambijent zbog čega nam sportisti u onom drugom delu, jer se odomaćilo da smo kondicioni treneri koji izgrađuju tela ljudi, a mi smo zapravo u velikoj meri stvorili jake, stabilne uslove koordinacijskih šema koje su bitne za sportiste i nažalost događa se da mehanizam neprepoznavanja i needukacije trenera u dugom periodu, da li on fakultetskog tipa ili više škola ili opet s druge strane negde u klubu, je isprovocirao da zapravo naprosto sportisti čitav niz kretnji i izvora kretanja i ne poseduju. Pa iz tih razloga mi smo postigli neke vrlo stabilne uslove da, ajmo da kažemo, da taj segment se prevaziđe čak i onda kada nemamo dovoljno prostora da to izvedemo, tako što se oni sportisti pojavljuju u nekom periodu od 2, 3, 4, 5 nedelja tokom letnjeg perioda kada nemaju sezonu ili u nekom drugom ako je ona urgentna. A važno je to samo iz jednog prostog razloga jer svi oni koji nemaju ekonomično i efikasno kretanje se povređuju, pa na taj način i s druge strane delujemo zaštitno na te sportiste u prostom smislu što im obezbeđujemo da s jedne strane eventualno rešimo neki problem njihovih povreda, dok s druge strane najviše pravimo takve uslove da do tog povređivanja i ne dođe. Hvala vam puno na gostovanju, puno ima tema i iskoristit ćemo naravno vaše vreme ukoliko ga budete imali u nekom narednom periodu pa da ponovo budete gost Studija B pa da se dotaknemo još mnogih tema. Hvala vam puno. Hvala i vama.